welcome back to my channel. Ya video ini harus ya tulis video trip usi biara Madre Alma Serminian dekat Alma guys. Jadi bagi misalnya nonton kita lupa like, komen, dan subscribe guys. Agora hau iya Madre Alma Serenia Astrama guys. Jadi orsida amisi lau ba iya haunia aldea ya alas nebe akompanya nafat video ini kita lupa like, komen, dan subscribe guys. Oke guys, pating mana usi gilinya ya Pantai Kalapa malam sira belare Madre sira patingnya ami se prepara hela nebe orsida ororastang maka belare video komplit baik ya alas ini guys. Mas supaya guys na support kita lo subscribe guys. Oh alin sira mane balu tahu kamera la kare. Alin sira. Nei ha Madre Alma Serenia Astrama ora alin kik sira mane. Ya tahu kan. Agora au Madre Sira baya alas guys. Jadi Madre Sira mane kami kereta larang hela ursiga sia tudu paten-paten nebe maka yang biasa pak paten-paten turis pokoknya ya saya boleh tersebut ya game itu sia tudu jadi akompanya nafatin guys video deh. Sementara agorana kami uja masker untuk tambah ya rairau makas untuk ke Madre Sira rairau makas Madre Sira kobo agorana uja masker tak kami untuk prevene rairau guys. Nah kita masih ada video komplit ya. Okay guys. Agora kita latih mana di sini. Agora ya flash ini, rai maliring. Flash ini, banyak rita hari rai media mus, tariasan dari preskulos guys. Jadi hasil dulu patingnya oke, langsung kita bangun. Bikin kelebaran. Raya tuh udah dulu. Hey guys, pating nih mana? Parah, patut lihat. Nah, agora hawiha. Tinggal taman mana guys? Beda hari mutuk. Ini mah pating lesionnya. Mereka hari mutuk. Ya lesion yang jadi fating serman bela hari guys
jadi ya fatingnya harus so hambre kia liur red ya fatingnya nebe harus level tama larang tambah banyak itu tama larang guys silu jadi ya flashnya ini peraturan banyak itu tama iha ini fating ngetingki silu jadi kalau hari dia liur red beda saya hamu tuh pemandangan karena itu apresi tama tuh larang deh jadi kolega sirbelah hari imaya flash karek flash mana ini fatin turhak mate ide turhak mate nih ini hari flash jadi guys tahu kan sang satu dua ini ini fatin ini mana bang hari dia flash Haula bale tama balaran tanpa oing agus ono ba sirai hane sira dehan kotak bangiri tama tinggi selu $1 guys jadi hal mau pasang raskan itu kita label tahu ba oke guys langsung deh tahu syuting deh pemandangannya paling menarik deh oke jadi nih tahu kamu tuh komadre mis komadre nih haula haten nara guys madre seko tuh A few minutes later. Ini raya tuh mebe kami highlight dia oing fating flashnya fating tur hak mate kawan ini fating turisme mebe tambah maliring antar highlight dia mai neten tan atam karena tara masih dah atu dua hela fating ba ini flashnya pemandangan gairas mas aku ini tambah abu-abu takkan ini kita ladung hitan media masa abu takkan guys aku pengen fating agar patung atau dulu leh fating ini patu itu na fating narasa lagi wis guys Bisik jam 12 ini abu-abu taka Makassar masih restoran mus fating ide oing hasain lahitan itu tambah abu-abu taka jadi kalau tuh tangan nah atlana kari ini bilang mau foto bagaimana dek pemandangannya itu sudah jadi kampanye fating malek sih tambah oh ini abu-abu taka Makas jadi ambil lahitan uing aku selesai dulu mebe abu-abu taka Makas jadi aku rame atur lawana bisa kampanye fating ya flashnya malirin los jam padahal jam 12 malirin luar biasa kamu sudah tahan sampai oke, jadi aku rame lawan.
acompanha na fatem banheira passame mas sai for video. Agora kami ya kena masih ada samin nian perolahan sebagai alas jadi akan pakai videonya orang yang merkado boleh hari merkado samin mana guys kena merkado samin kami boleh orang madre minggu agora kami betano au hamutu ko madre sira agora ko madre sira preparakan atau guys jadi kami hamutu di betano ini boleh hari pemandangan asin yang mediane kurang kira sama hari sekilo romanes frater ada di channel YouTube frater namun itu kok frater Andre agora hare frater Andre frater Andre pero kita bahera ni makit niya Jose magre sama niya site yang hera kala tahu besak agora bangun pensi o madre sira mai hare frater madre bot mane madre musir derekat alma kami agora berberek mai hangare kunjungan frater untuk setrika rabi barak los o madre sira mana sekitar luar subscribe agora hawiha alas zona ya alas sudah berek yang hamutuk mahare frater hamutuk ko madre sira mana alas jadi acompanha na fatem video ne porém ame mai visita na frater agora me sepa alas me beraya tu dangona presidane alas pun me se alas tu berek tarik maluk serna be maksida ok mai kar
hau hatu dulu det alas bele berek mana guys bele hare hau ini tinan tolu ulu kau si SMP hau ini tinan tolu jadi memang hare pater moras bebe ami neng hirane comadre sira amu tu comadre mah hare frater moras jadi sudah kompanya nafating hau sela to alas hau soto det ya me aldea jadi video share mata ohi lorong bagi hau to ya berliku madre makne guys madre ne usi Flores Lagi keo. Jawa lagi keo. nama siapa sih sister Eti. nama sister Eti jadi ini sama-sama agora to teona iha hauni aldea ini alas mebe alas overlik tu guys jadi ini bele hare ihane ya pokoknya ini hari det ay larang mabarak li guys umay tuan det ami ne ema kala naing hira det iha umakai naing hira det mahele alde dene jadi hau ni aling yang foto ini ami atuba uma adat guys jadi idane maka video toi hau ni aldea madre sira agora iha alas teona oing ame mai ami tung hamutuk ya alas sudah berek mai be hau to iha berliku jadi madre sira continue ba iha alas bila guys ya kompanya nafating harus seba iha uma adat guys saya tuduh amin uma adat be ini nih aku tuh kan aling mana sai tinan ru aling mus naruh jutaan titan ada kampanye nafating oke guys jadi agora ami atu bawa uma adat auto nih ya aldea apa siranian guys jadi agora uma adatnya masalah pong jadi uma adat tuan mana agora itu seba binsa lah na boleh harus atur uma adat oke guys jadi idane maka uma adat amin yang poin halo nebe hau to na ya fating ohin lorong jadi video bawain lorong tuka banana bai misir nebe maka ghost video idane kita halua like comment no subscribe uma adat makne hau to ne hau ni aldea no madre sira agora ia ala sela. Okay guys, see you next video.